uBhekithemba emsebenzini uxoxa phela-ke nomphathi wabo omusha, u-engineer omusha efemeni yabo. Baqale bexoxa kahle nje ngezomsebenzi emkhombisa lokho akumele amkhombise kona. Sekuyasuka-ke usiyalibeka udaba uBhekithemba ukuthi mlungu untomzodwa lo engathi umbhekile impela, engathi nje unokuba busy naye. Ngicela ukukwazisa ukuthi uyintombi yami engisuka kude nayo le emakhaya. Mina naye yize singakalobolani kodwa bese sithembisene umshado. Wamisa iduku, wachoma iduku elimhlophe lokusho ukuthi uyangiqoma ilanga libalela abantu bebhekile. So njengoba ngila ngibeka imali yelobolo kanti neinkomo ekhaya sengiyibekile inkomo ezimbalwa ezimbili ngizogcwalisa ngemali yelobolo ukuthi inkomo zibe u11 ngihambe ngiyoyishaya iphelele ngikhiphe inkomo kubo. So mlungu ngiyacela ukuthi engathi ungakuthi ukuqhela nje kuntomzodwa mhlawumbe ubuke nje abanye abantwana la emsebenzini ngoba baningi abantwana abahle khona la emsebenzini. Ake bafethu umelusi u-engineer omusha la emsebenzini avela namgcwaliseleke uGayi lo phela. Athi ngeke ngizodlala ibhinca mina ngitshelwa ibhinca. Wavela namgibelisa phezulu sayindoda awunyuka uye lapha phezulu uyochecka lapha ngifuna ukubona umsebenzi semgcwalisela phela ukuthi umini ophethe la. Hake masiyamtshela silalela lana ke ndoda. Wena uyile nhlobo yensizwa engeyikwazi ukuthi ithengele umuntu wesifazana ama-prawns. So-ke awungeke ngimteketise ubaby girl ngimkhiphe ngimfake ey'ndaweni. Sibone ukuthi ubaby girl uzobe salamukela yini ilobolo lakho ngoba mina ngizobe sengiqedile ngaye. Angisho ukuthi ngiyamthanda kodwa nje engikutshela kona ngizobe sengiqedile ngaye. Sho ukuthi lo mphathi nje angazehlisi atshengise ngqo ukuthi yena nje uzodlala ngale ntombazane. Kuzobonakala ukuthi le inkomo zakhe ayibekayo uyoyinika bani because yena imali unayo into yokuthenga u-engineer ufundile. Ukukhuluma kwakhe nje kwabe ngathi nje ulibukela phansi ibhinca leli elizamelayo lisahlanganisa imali yokulobola. Yamdina yamcasula kakhulu uBhekithemba lento yokuthi lo mphathi uyamtshela ukuthi le ntombazane imise nayo iduku, yena uyasoma le ntombazane immeke emathangeni, yena ufuna ukuzothatha ihlo likamama just like that entombazaneni ekudala begudla nayo bebekene belinde usuku lomshado ukuthi ubekelele imali yamalobolo. Cela ukukutshela ukuthi uBhekithemba ngalolo langa wagibela ibhasi elibhekisele phela emakhaya la eyobopha khona amanqine enyathi for lo mphathi omusha lo engineer omusha. Ngicela ukukutshela ukuthi wayesendleleni ubusuku bonke ethi ngizomkhomba lokwaze kwahlwa kwabamnyama esendleleni. Ngicela ukukutshela ukuthi ngeintatha wabengena la afuna ukuyokhomba khona u-engineer omusha. Ngicela ukukutshela ukuthi wejomba ngisho nemigaqo ejomba ngisho nemlilo, ejomba umlilo enza sure ukuthi ufuna ukugoqa ngale yandoda, ufuna ukuthi ingaphindi iphaphela umuntu iqine. Family, if you are interested ukuthi ubuke imovie yethu part 2 King Mtsetserebhana, ungalithenga ithikithi lethu ngokuthi ufake u-30 to our account, and then ngosuku lokuphuma kwemovie mhla 15 April sizobeke sesiyakusendela kwinamba yakho. You must use your cell number as a link just in case awukambuka part 1 naye usa available u20 which means you can just pay 50 rands for part 1 and part 2 to our account and sizokusendela yona. Ngicela ukukutshela ukuthi ngokusa kwalapho u-engineer wangena emotweni yakhe nje engathi emsebenzini kodwa endleleni wazizwa ukuthi hayi mani ngikhumbula umama emakhaya. I just want to see my mother emakhaya. Ake ahambe u-engineer afike vele ekhaya kubo before ambone uma wakhe adlule nje imfuyo yakubo. Abone ngathi izimbuzi ziyamsmayilela ngasi ziyajabula ukumbona. Ngicela ukukutshela avuke nje amanye ama-feelings nawo angawa-understand for imbuzi. Yazi ngijabulisa bo le imbuzi ngaze ngayithanda bo. Hayibo nanti uthando le imbuzi liqina. Ngicela ukukutshela ukuthi umlungisi wagibela embuzini. The whole engineer yagibela embuzini yalala nembuzi. Hayibo nansi into mengabe evuka ekseni usevuka ekseni nje ayikho enye into ayicabangayo ucabanga imbuzi zimnukela amanandi. Imbuzi inalento manethi woza afike futhi agibele imbuzi ayitike alale nembuzi bafethu. Just imagine ukuhlukumeza isilwane okungaka
Umuntu owenza lokho akumelanga lo muntu loyo aboshwe. Angi-understand ukuthi yini lesembuzini ethandwa abantu besilisa. Cause ngiyezwa nangala ko-Eastern Cape kuthiwa iphelile iy'mbuzi zabantu, kunendoda nje ebelesele iy'mbuzi, ebhizi ney'mbuzi. Cela ukunitshela-ke ukuthi hayi phezu kwayo akasabuyele emini usefuna ukuthi iy'mbuzi akasabuyele emsebenzini usefuna ukuthi iy'mbuzi zibe seduzane, uyalala lapha emini. Hayi uma wakhe azabe concerned. Afike mntanami ngiworried kanti ubuyela nini emsebenzini? Ngangitshela ukuthi ufikile nje okwey'nsukwana. Hayi amtshela ukuthi hayi mama khululeka ngithathe i-leave yenyanga. Umama athi hayibo phela mntanami kudala uhleli la inyanga isiphelile manje. Hayi mangi-extendile i-leave kwaba i-sick leave nje ngaya kudokotela wami othe nje nginenkinga. Bengisafuna ukuthi ngiphumule kahle ngibheke umhlambi kababa. Sibone ukuthi singaqhubekisa kanjani ma. Phela iyabhuma indaba yebhizinisi yomhlambi. Imhlambi iyakhula. Cela ukukutshela ukuthi u-engineer lona akasayi emsebenzini, ubhizi ugibelana ney'mbuzi. Lapho iy'mbuzi seqalile ziyafuqathaqatha, phela zijwayele lento leyenzakala kuyona ukuthi umuntu alale nazo. Ziyafa iy'mbuzi nje emva kwey'nsukwana mhlawumbe elalile nayo iyawa. Izimkhathaze umama le ndaba uma wekhaya. Abasanawo ubaba kuleli khaya because lo mfana uyathenga nje imbuzi uya-eda kodwa iy'mbuzi ziyafa. Ayike imkhathaza umama abiza umuntu ozobona ozobheka egcekeni umuntu wesiZulu ukuthi kahle kwenzakalani. Ngicela ukunitshela kumuntu afike akhulume asho ukuthi umfana walekhaya unelumbo kunomuntu omsebenzile ukuthi alale ney'mbuzi. Umuntu loyo webangisana naye intombi. Futhi angeke ngikwazi mina ukukhipha lo muthi walo muntu unzima kakhulu. The only time ngizokwazi ukuthi ngiwukhiphe kuyomela ukuthi lo muntu ahambe ayoxolisa kule ndoda le ayithathele intombi ngoba inhliziyo yale ndoda yahlabeka yabhoboka kakhulu. Cela ukukutshela by that time ibhinca le seliphakeme selisey'khundleni ey'phezulu emsebenzini because umsebenzi belwazi in and out. Sho ukuthi ukuphuma kwalo engineer omusha inkampani yathi ake thatha abantu bethu sibabeke phezulu, abantu bethu ebekade besebenza la bewazi umsebenzi even though bengenazo itifiketi. Thina sothi mangabe sibona ukuthi umuntu une-potential siqhubeke simfundise khona la emsebenzini. Apparently emva kokuxolisa uBhekithemba washo wathi hayi khona buyele emuva, mina ngakuyela endiyeni. Umuthi wendiya-ke awuna reverse gear. Hayi indoda-ke bakithi Nkosi yami yaze yaresigna emsebenzini. U-engineer waresign emsebenzini because of le sick leave yakhe bekasegule for inyanga ezisithupha. Waresigna washo ukuthi unfit to work because bekafuna ukuthi iy'mbuzi zibe seduzane. There was something special ngey'mbuzi, iphunga lazo, indlela ey'khala ngayo zithi mangabe busy ezenza le nto zakhe, indlela ey'qathaza ngayo amangcoliso mangabe ehamba. Everything was sexy. Bimsatisfya u-engineer. Bese into yasemakhaya-ke busy ejahana ney'mbuzi ayise emadlelweni. Saze saphela-ke isibaya sakubo. Waseyaqala-ke ngoba imali yakhe isiphelile eselusela nomakhelwane. Kanti ney'mbuzi zomakhelwane zizophela ubuqathaqatha. Ubani owaye-wrong, ubani owaye-right kulesigameko engiqeda ukusisho. Ngizoyibeka lapho-ke indaba yethu yanamhlanje, Buzz SA to all social media platforms. Ungakhohlwa ukuthi uhambe uye on our YouTube channel, ufike usifollowishe, usubscribe. It's free of charge. Siyanithanda kakhulu.